Sera. Iya, Sera. Permisi. Jaluk video nih Mas. Jaluk video nih. Ki Sera Erlando super Samurai Ki Serang SWP Bekasi. Bisa lho, Cak, tak fotone sak kene, Cak. Sel, kok kolor. Ya kok ngono lho. Iya, cuk dicu. Tengen ae. Iya lho, ngentine lho. Masa gitu? Ya? Ya? Rono, balik Rono. Ya. Pulang. Di. Oh, lah bae Master Kendang. Master Kendang. Terima kasih Mbak kehadirannya. Wes lor ya. Mas. Ya kuwi lho, sungkan. Iya. Balik dinteni kono ae. Apa casa? Kok ada joget? Kila kata kolor Pani kok kono ndorong ngono kan kila kata kok rombongan babe Seniman pria Kecamatan Gidangan, Singo Putih, Simo Slaung, Suryo Gumelar, biar yang bolak balik Sandulo Tunas Mudo, Watu Dakon IN, SB Unggulmu, Singo Mudo Kepuru Gosiman, Tumenggung Cokronggolo, Singo Wiyoyo, Sewu Siji, Arkagung Buka, Lajeng Mugi, Duun Bunge Panuwun, Kadang Kondo Seniman yang saking luar Ponorogo,
GBS Surabaya, Purbaya Surabaya, Sasana Semut Ireng Rejino Ngawi, Sera Sukoharjo, STG Geni Langit, Singo Loses Hati Madiun, Singo Wijaya Madiun, Nganjuk, Riok Dita Bledek, Riok Simo, Rogo Budaya, Hotel Wilis, Riok Simo, Jati Budaya, Riok Gendong Asmoro, Riok Singo Manggolo, Riok Singo Budaya, Riok Panginapan Anjela, lajeng saking Semarang, SWP Semarang, Simo Prido Taruno Ngawi, Kawula Macan Jaya Kudus, lajeng ugi Joro Sando Sambur Madiun, lan saking Manggolo Mudo Yogyakarta. Ngeten nggih, ugi panuwun. Ugi terima kasih buat Gudang Garam malam hari juga terima kasih. Juga teman-teman ada di sempat di lokomotif dan juga penggerak seniman seniwati seluruh masyarakat Ponorogo yang di malam hari ini sudah hadir di depan Paseban alun-alun Ponorogo. Dalam gelari Haris Budoyo bersama Kang Giri dan seluruh seniman Riok Ponorogo. Ongkolono, yo! Aman. Ya jadi lu urung ngono. Ya saya masih loh. Tunggu senen pintu keluar, dibuka. Senen pintu keluar dibuka kecuali panitia. Nyuwun sewu. Rombongannya lewat lho. Wah, coleh kiri kok. Coba? Sini bang. Siap.